Жол шыдыр болсын, жолдош қыдыр болсын. Бары даяр. Еме, ақырын құрайлеме, қысып қылам. Ekeydi, көтерді. Бобек ортадан алып çıktı. Алатау командасы. Жеке-жеке көкбөрүчү ортадан алып çıktı. Ақмалап атат. Қандай қылам деп атат азыр. Пас ала алмайбы. 4-ші номер Алатау командасы Шакирбек уулу Бобек. Он takımға оңдарды басты. 10-ші номер Манас. Манас қол көтеріп қоямыз ба? Бара келді. Ниязов Манас. 3-ші минута 40-ші секунда есеп саны 1-0. Бобек Нұрғашқа менен ортаға шығып атат. Қуантай болсо БТР менен ортаға шығып атат. Азыр эми Алатау командасы ортадан алып чыкты. Кандай болот алдын байкайбыз. Манас! Қол көтеріп қоялы, Манас! Бара келді, бұл Манас. Мықты. Мынандай учурларды еш екке қойып бермей. 9-ші минута, 20-ші секунда. Турнирибизде улуттук тайказан көкбөрү ойнобузду Темир Дүйшекеев атабыздын Болот Шерниязов бабаларыбыз мына ушул тайказандын авторлорунун жаркын элесине арналган республикалык мелдеш кураныбыз кабыл болсун. Элибизде тынччылык болсо экен деген батанын бардыгы кабыл болсун. Ортодон чыкты. Азыр эми Сары Өзөн команданын такымында Кубантай ойнотуп атат, Краз менен ойнотуп атат Кубантай. Так. Бир кылчайып карап коюп өтүп атат Кубантай. Az do'stga qaysi men tortib o'tadi? Ya. Qaysi men tortib o'tadi? Kim? Mo'g'ul. Eko-ku. Bu yoqda. Biri 3D, biri Tak. Eki, bir. Sen etkedin. Al ne deyirsən? İyi bir şeydi.
geldi. Arı qarap beri qaragancha 1-minut 30 sekunda. 1,5 minutda Ulan Nasakev qol ko'tarib qo'y Ulan. Бар. Екі. Дегенде дағы мамдай деді 5-ші минутта. Қуантай қол көтеріп қой. Қанша емгектің иш алқағы мына жақшы үзірлі болды. Маңдайтер таманақы қайырылды. Бақ қандай келеді, ойын таласы ар қандай. Ешкім айта алмайды. Çıktı ortadan 9. minutta 55. sekunda hazır pas ötközüp alabı үлгүрбөйбү ortadan жирip баратат aldı көзүлмөмгө илинбей aldı Ulan Nasakev 10. minutta bir de 11. minutaga баратат. Çıktı Sarıcın komandası. Balban mıқты favoritlerimizden biri Ulan Nasakev. Ulan Nasakev özü Kırgız Respublikasının İçki İşler Ministerliğinin hizmetkeri. Chest Mundira degen jigitlerden biri Ulan Nasakev. Kırgızstan kurama komandalarında mıқты göçmenlerdi başından ötközülüp aşkılarda aşkan Ulan Nasakev. Geldi. 12. minutta 30. sekunda. Bobek kol götürüp koy. Mana esep 11. minutta 30. sekunda. Mana çıktı Alato komandası buna sürme toptu. Akırın ekiyat bolğula. Dağı jakşı öttü gitti. Alato komandası çalığa çıktı. Atı barıp toktop. Bara geldi. 12. minutta 30. sekunda. Bobek kol götürüp koy. Mana esep sanı 4-3. 4. minutaga baratат. Birden bu atat. Emne olmagılı oyun talasında taktikаны kuruştap atat. Bar öyle salım ende atat Alato komandası Askarov Askat. Alato komandası hazır jauşı algan eken. Bir şiragın barma algan eken. Janına kireybi. Şiraqtan qarmadı. Şiraqtan qarmağını mene Sarıcın komandanın bir көңгөрсүз жауышып турат. Илешип алган экен. Көгөрдү кой берилди. Чүкөлү Şiraqtan жиберди. Эми жалгыз өзүң басып турасың. Басты 10. номер Манас. Соймолотуп такымды жөргөлөтүп алып баратат. Takımga baskınga hareket kılıp atıp Manas Alato komandasının takımına Manas'ın takımına değil. Yedi aldı. Kaldı. 7. minuta 55. sekunda Alato komandası Manas kol götürüp koy. Bara geldi. Vay mana dostlardan kucaklaşkanı qanday sonun görünüş. Manas Niyazov Alato komandasının 10. nomerindeki көкөрчү mıқты favoritlerimizden biri Manas Niyazov 93. жылғы çapkan atı Storm. Esep sanı tengelde 4-4.
Кайыштай болгон Кубантай олтурат. Улак басып алып олтурат. БТР менен. Эмне деген көрүнүш. Мына Аятна маданият ат өндөр индустрия Чолпон Ата шаарынын ат майданына келип бул оюну көрүш бир бак. Азыр эми Улан Насакеев менен кош билек мына ыргытты. Кубантай кол көтөрүп кой. Баракелди Султан уулу Кубаныч. Есеп саны 5-4. 13-нчи минут акыркы 5-секундда. Жерге түсүп калды. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Время. Кандай дем албай отурган учурлар болду, сонун болду. Келгиле батага терең ырашчылык